Sashi sian pot ngi pinan subhai phi baro ashakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube phila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai Timen tapan ngin pek na yakani ka post ka barang shalai thamai po Shillong Meghalaya. Yakani ka post la palai ta ka Meghalaya food safety mentau banai arajar apor. Ka kertang jangan ka post ka de food safety officer. Kelas date lani ka tarik ka bakado ba pila ban samen yiki applications ka de hawar palai tarik banai September arajar apor. Yakani ka post food safety officer ka bala interview tali ka salary lani ka tulap ka de san wajar hakshi banai. Ke educational qualification kolong komne pelade ben pendap ya ka degree ha ka food technology lani dairy technology lani biotechnology lani oil technology lani agricultural science lani veterinary sciences lani biochemistry lani microbiology lani pelade ben pendap ya ka master's degree ha ka chemistry lani degree ha ka medicine Ki candidates ki balong eligible baki bakwa ban apply ya kini ke post pihak ban submit ya ka application ha ka standard form badru ki photocopies jong ki testimonials ki jong phi ki ba phila self attest par pihak ban submit ikini baro shaka office of the commissioner of food safety health complex Laitkam Shillong kelas date kede apply tarik banai September 2024 hadu san beje janmen ka official advertisement lani ka official notification ngala ai po description jong ka video te philaban download ya ka ba philaban pule ada phiko ban tip shusho shpang kiwi pat ki details